In the book of 2 Peter, chapter 1, verse 1 to 3. So we have been talking about the benefits of knowing God. When nagun-guna, ang magunpod babaen, iti manang amu iti Diyos. Kaya tayo'y iti kapagkan, iti importantiyan na ramidan iti Kristiyano. Kaya ito madenggal na nalain dito. Kaputan ada iti umuna nga request. Iti makuna nga Kristiyano. Kaya kuna na, how do I know the will of God for my life? Kasano ang mabiru ka? Uno maamuak, iti pagayatan iti Diyos tigyang. Kasano nga maawata? Iti kaya iti Diyos na magbanagan iti diyan. Kanya di plano iti Diyos na mapasama iti masakbayan iti diyan ko. So yung muna ang importantian na ramidan. As Kristiyano, kat isu iti personal ang relasyon mo ken Apo Jesus. Kaput amin ang kasapulam ang may paay iti diyan. Ket adada amin ken Apo Jesus. Ket saan ka agbiyan? No awan ni Apo Jesus itibiyag mo. Ken awan ni anay ang Kristiyano. No awan ni Apo Jesus itibiyag mo. So itiwagas nga maadaan kay tinananay ang sinad ang relasyon ken Apo Jesus. Ket babaten iti makuna nga panagtalit mo akan kanayon ken wala. Ket daytoy iti kapaggan ken kaimportantian nga kanayon na ramidan tayo. Tagitoy tayo nga magunpod, iti amin akasapulan tayo ang maipaay iti God. So awan iti nananay ang Kristiyano, no awan ni Apo Jesus iti God tayo, kaputa amin akasapulan tayo ang maipaay iti God. Ket andada amin ken Apo Jesus. Nagmayat na ignahin. Nagmayat nga ignahin iti kinibag iti Diyos. Ngayon ilan wagas nga may bukbukin ka iti amin ang kinibag iti Diyos. Ket babaan iti nasinan ang relasyon mo ken Apo Jesus. Ket mamatya nga itunggal bay sa kada kayo. Ket ada kayo dito. Ket putakas alaunay iti ayat yu nga umununag iti panakamuyo iti Diyos. Ket ilan wagas nga umunag iti panakamuyo iti Diyos. Ket babaan iti nasinan ang relasyon niyo ken Apo Jesus. So, being a Christian should be about your intimate relationship with Jesus Christ. Isunod rito kakapsat, iti wagas. Nung kasano, nga nananay nga mabiru kami iti pagayatan iti Diyos kat jay nasinad na relasyon mo ken Apo Jesus. So, ano kada kayo iti mayat? Anong sinad iti relasyon na ken Apo Jesus? Praise God. So, kanang iti mayat, anong sinad iti relasyon na ken Apo Jesus, kaya ko lang siguradon, pagkitayag naman naging imada. So kapukulong ta kaya tiyo amin. Ano sinad iti relasyon yung ken Apo Jesus. Kaya ko madunggan mo na nain dito eh. Kaya ko maimula dita puso naman pa'y among dito eh. Ngayon, kuna iti Diyos na imeditate mo, panunutan na kan kanayon. Nagitiwagas mo kasano, umunag iti relasyon mo iti Diyos. Babagan tinasinad ang relasyon mo ken Apo Jesus. Kaputan ni Apo Jesus, iso tinangikapya kada tayo iti Diyos. Kaput yan alpasan na naramitan ni Apo Jesus, ang ganita amin. Kat nagbalin na yung nalintag, iti matang ti Diyos, babagan iti panangaklon to iti kuwanang. Kat tata, kahit kuwa din gam na nalaing dito. Ababagan, iti relasyon mo kina Apo Jesus. Tak mo mapalit na kamat ka na sinad iti relasyon mo kina Apo Jesus. Kat agtalag ka kin kuwanang. Agtalag ka iti sa una. Agdipendar ka iti kinaimbag na. Kaya manginanama ka nga kanayon, iti kinapod mo, iti sapo na. Kaya madaging ka na ito eh. Idiklara na adamatin ka, nagiti pagpur iti Diyos na may bulbul si bigyan mo. Kaya mapanagnagam, na di taro umununag iti panakamo iti Diyos. Mapanagnagam na nasinag iti relasyon mo ken Apo Jesus. Kaya dito eh, nga mangrugin ang biyang iti tiro na irarangtay iti biyang mo. Babaan iti nasinag ang relasyon mo ken Apo Jesus. So kanahin mo ang manunutan nito. So nagsuli mo na nahin iti bagay no nasinag ka iti relasyon mo ken Apo Diyos. So nagiti pa iti wagas na mapanagdagam na nasinag iti relasyon mo ken Apo Diyos. Babaan iti magunang panangaklon mo na kanayon iti sa unang. So nakasapulan na unay nga adadan nga kanayon iti sa uti Diyos. Kaya iti kanito mga gamit iti sa uti Diyos kaya kanaklon iti sa uti Diyos. Dahil dati mangipanpanagnan na nasinad iti relasyon mo kina Apo Jesus.
Kaya po dyan alpasan na narangitan na. Babagan na ipanang-apresyar mo ang kanayon, dyan naramid niya po Isus itibiyag mo. Dyan alpasan may naramid na, dyan naramidan na, kinaramidan na pa itibiyag mo. Kaya kastamot ka padayaw ang kanayon Isus na. Kaya saan ka magwadwa na nagiging kanina. Kaya babagan na saan mo ka nagwadwa na nagiging kanina ni Diyos. Kanagitidendenggan nga kanagiti ti Diyos. So, anyan na nagragsak into umunugin ka, nagiti sa ti Diyos namang magkabiti ka. Kat maadaan ka mo, hindi ka panunutan na saan nagwadwa, kanagiti ka rin ti Diyos. Ditinpag ka mo na, adda kay ti Diyos. Nasinad iti relasyon ko iti Diyos. Adda iti Diyos namang idagdalan kanya. Awan iti dapat na pagdanaga. Awan iti dapat na pagamaka. Adda iti Diyos. Nasinad iti relasyon ko iti Diyos. So, kaputa talagang kinkuana. Kaputa sa anak nagwadwa. Adagiti karina. Dagito'y dagiti nanggat. Mapunang dagiti mga kasaba. Mapanpanag nagmanipod iti Biblia. Pudno yung bagay yung mga kasaba. Nababalan iti panagtalak ko iti Diyos. Kinisahan ko nga panagwadwa. Adagiti karina iti Diyos. Dito'y ko mapanagnagan ng Diyos. Adda kanya. Kinasinag iti Diyos kanya. Kinasinag iti relasyon ko. Kinkuana. Na isang imang mangtod kanya iti kinakuret. Na mga ramit ka iti amin na pagkaitan iti Diyos. Sa tatanapanagnagan. Nagbalinak ka na sanban. Kaputa na sinag iti relasyon ko kanya ako. At mabalinak iti makidimo mga kanayon. Mabalinak na adanak ti wow kinbisin ka iti sa uwi ti Diyos. Kinadanak iti tarigagay namang dinag na nalaing ka iti sa uwi ti Diyos. Kaya kung may respeto na iti ka sa uwi ti Diyos. Saan mo katurugan kaya kung may respeto na iti sa uwi ti Diyos. Kaputa talaga iti Diyos. Kaputa sa anak na gadwa. Kadag iti kaya iti Diyos. Noon daging kanita kapsat kingayan. Mapalit na ka. Nga nasinag iti relasyon mo kinako Isus. Di ka din nagpayat. Nga, masigurado, itibiyag mo, ang nasinag iti relasyon mo kinako Isus. So, kasapulan nga madagnagan. Kaya kasapulan nga sunod-sunod may tabagin. Nung asano iti relasyon mo kinako Isus. At dahil iti nasinag iti relasyon mo kinako Isus. Dahil di ba iti maisa? At panuray ka, kinkuha iti amin nga ranginan amin nga desisyon nga isayangkat mo itibiyag mo at panuray ka kinkuha at paidalan ka kinkuha 100% iti amin nga puso iti amin nga kararwang iti amin nga panunod mo iti amin nga bigsam iti amin nga biyag mo kat nakaangra kinkuha nga panuray na lang kinkuha at paidalan na lang kinkuha nga iti amin nga ramidam iti muna nga dalita panunod mo iti amin nga sapuang kin amin nga ramidam isunalaran iti muna kat itang ito naman nagagawa at dahil itinasinad ang relasyon mo kanya ako Diyos. Amen? Baka mo nang dibalit ang anayan mo na makiginggi mo dating na sinad ang relasyon mo kanya ako Diyos dahil ito'y kakapsat iti mga ibadag na diyan pa nagpalag mo iti Diyos diyan pa nagpantay mo iti Diyos nga mangtagking ka iti tarigagay na makiging mo tarigagay ka mga ramit iti kininta so tatak kapot ay nawat mo iti ako iti biyan mo nagbalin ka nga nasantuan, nagbibiyag ka, iti nasantuan mga panagbiag. Nasantan nga agpariparigat, nga agbiag, nga mga, agpariparigat nga takto, agbalin ka nga nasantuan, ludi ka, nagbalin ka nga nasantuan, kapag inawak mo iti ako, so tatan agbibiyag ka nga nasantuan. Babagan iti panagtalinalig mo nga, at talag kinawak Diyos. At tinindar kinwa na. Pagin iti panagulong mo awan, hindi kaya maramitan, ludi na nga ni ako Diyos kanya. Amen. Naadaanak ti kinapigsasan na kapo iti panagikisir sa espuno kapo ti kabagan po ti kapukin pa na magbaligyan na iti ngawanak kapukin ni ako Diyos na surbar na iti nga problema kapo ti kinaimbag iti Diyos iti biyag ko kapo ta dati ng sinad na relasyon ko kini ako Diyos kapo ta apresyar ti raramigan na ti biyag ko kapo ta pagpanayon na nagmayat yaadal to yung dilaswik nga ti panang-apresyar mo kini ako Diyos dinamili na kamanipod iti tapo impuyot na itagong mo di hangos nila nagbalin ka kararwas nila so di pa nang padayaw mo iti Diyos di naramid na itibiyag mo di tamantan na naananay nga mapatawad maibugbog iti amin nga kita iti bendisyon amin nga espiritual na bendisyon na ito iti way wag nukasanuag balin ka nga tao nga nakatunan na nakman kinananay nga makayayo iti imatang iti Diyos babaan di pa nang pagpadayaw mo kini ako Diyos kat iso na ito iti wagas komunag iti sinad a relasyon mo iti Diyos. Amen? So tatay gaadal tayo nga magunod mo iti gundo na babaan iti panangamong iti Diyos kat iti lang wagas komunag iti panangamong iti Diyos kat babaan di na sinad a relasyon mo kini ako Diyos kat dagiti gundo na nga may bukbukking ka kat dagiti bendisyon amin nga espiritual nga bendisyon at dada dyan natin at dada amin kin Kristo kat iti kanito nga inawan mo ni Kristo iti biyan mo sumurot mo tangin ka iti amin nga bendisyon
itibiyag mo. Amen? So being a Christian should be about your intimate relationship with Jesus Christ. If that is missing, then you can have a lot of questions. If that is missing, you find yourself struggling trying to be a Christian. Imbis ko mga ragsakan, itiagbiag ka sa Kristiyano. So naawan iti relasyon mo, kinaapo Jesus. At parparigat ka ng agbiag anasantuan. At parparigat ka ng balin analintag, itimatang ni Diyos. Imbis ko mga ragsakan, itiagbiag ka sa Kristiyano, babaan tinasinad ang relasyon mo, kinaapo Jesus. Nangagda tinasinad ang relasyon mo, kinaapo Jesus. Nagbibiyag ka mo ng analintag, di ka rin. Amen. Praise God. Si itilang mo agas nga agbalin ka na lintag, kaya agbiag ka na lintag, itimatang ti Diyos kat babaan, itinasunod nga relasyon mo, kinaapo Isus. Diyan ka nang apresyar mo, dinaramit na 2,000 years, tinamalawas. Inpahin namin nga sa kulang mamay paitibiyag. At bigyan ka na po kini Kristo. Kaya awan ti tao nga bibiyag, maawan ni Apo Isus itibiyag na. When nagpaiso mga makita mo si bibiyag, kaya kung natibiyag, magmagna nga banghay. So adda iti magmagna nga banghay. Kaputaan ni Kristo itibiyag na nanatay isunang ng magmagna anya lang iti magmagna anya lang isbigag ti physical na bagina nga pagtaudan iti ramot iti bason nga kapanagagayan ng aramidan iti bason ngam ti espiritual na biag na karanwana ket natay kaputaan ni Kristo itibiyag na so may bagad ka awatan ni Kristo itibiyag mo ket ang talagkaran kanayon iti sa una pagdipindar ka lang kanayon iti kuana ken manginanama ka lang kanayon iti kanina may suna lang iti bunang adda iti panunot mo iti aming aramidan iti aming nga sapuan kat di tamang mapanag ka mo na sila diti relasyon mo kin Apo Diyos kat dagiti gunguna na aday dyan lang iti ginisyon kat sumursurot kin ka saan ka nagparparigat ka ng kamkanak saan ka namasak mo mag-overtime ng trabaho saan mo masak mo silsilawan na kita utak mo madalo sa maamin nila wagas no kasano nga sumursurot dagiti blessing ang gagawin dyan langit kat babayad kita sila na relasyon mo kin Apo Jesus saan lang ang iti spiritual Muray pa iti material na panag. Kaputa, bigyan tayo pa lang iti pisikal. Nga kasakunan tayo iti kwarta. Sumursurot matlalang. Amin! Una na nga una. Amin iti Diyos. Amin na iti kapanag. Kat mainay-inayon. Ka. Kaputa iti Diyos kat saan nga pulos na kurang ka na tayo. So kasakunan tayo. Iti nasinad ang relasyon. Kinapo Jesus. Una naman. Tarigagayat na relasyon ko kinapo Jesus. Praise God. Jadi po iti 2 Peter chapter 1 verse 1 to 3. Una na rin. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Take note, grace and peace be multiplied. So iti parabor ken kinapudno ken iti bakuna nga talna ket umado. Kasano wagas umado iti talna through the knowledge of God. So di ba iti panakaampo iti Dios. Una ni Pedro kada kayo nga inmawag iti napatag amamati. Pabagat iti nasinad a relasyon iti Dios. Kaya mag-isalatan ani Apo Jesus. Parabor kental na iti umado kada kayo. So ideklara at iparabor kental na kat umad-ado kada kayo. Babagan itinananay naman ang amuyo kini Apo Dios. Amen? So kaputi natin adda kayo iti Dios. Ket itiwagas ko kasano mo iti panakamu iti Dios. Babagan iti nasinad nga relasyon kini Apo Dios. Kagabutan masinad iti relasyon mo kini Apo Dios. Ideklara iti parabor ti Dios ket umad-ado iti diyan. Adda ken iti parabor iti Dios mung kasapulan nga umado. Itaw na ti Diyos kit umado itibiyag mo nga itaw na ti Diyos nga ratapan na ti amin na panakaawat kin panakaam mo ket ay walang na iti puso kin panunot mo dahil ito'y lalang iti mabalin na mga iwan iti panunot mo taklusan ka nga basta-basta nga pungtot taklusan ka nga basta-basta nga may sagmak iti datas dahil ito'y nga parabol iti Diyos talo na ti Diyos ket iti wagas na umado iti parabol ti Diyos kinga through the knowledge of Him and our Savior, Jesus Christ. Babagan tinasinod na relasyon tayo kay Apo Jesus. Amen? Verse 3 ko na. According as His divine power hath given unto us
all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. So all things that pertain unto life and godliness hath given unto us. Past tense. Gapu iti panakamu na yung Diyos. So gapunta, ang amuwi ni Diyos. Ano ka na kayo iti amuwi ni Diyos? Iniwagas nga na mamuti yung Diyos gapu iti panakawan na kinakamu Isus. Amen? So gata, gapu iti nasinag na relasyon na kinakamu Isus na nanay nga mamuti yung Diyos. Kaya kuna na, all things that pertain unto life and godliness have given unto us. Na itunan ka na tayo. Ti amin na kasapunan tayo nga may bahay tigag. Kaputa ang mamutay yung Diyos. At talinag tayo, di pa nangamuti Diyos. Babalit tinasinag nga relasyon tayo. Ngaran ka na yung kinamay Diyos. Ti amin na kasapunan tayo nga may bahay tigag. At naibayan ka na tayo, babalit di pa nangamuti Diyos. Ipaspasimudaan na nito. Ang babalit di pa nangamuti Diyos. Di tamat na nga sumurot. Iti amin na kasapunan tayo nga may bahay tigag. Babalit tinasinag ang relasyon tayo kinamay Diyos. Siputan nyo, sumurot. Nagiti amin na kasapunan ang may bahay tigag. All things that pertain unto life. Kat mamadya na dahita ang problema kat masulbar babaan itinasunan ang relasyon kin Apo Isus. Mamadya dahita alunod kat maburak babaan itinasunan ang relasyon kin Apo Isus. Dahita nga trahedya, didikra, dita ka ukot, dita ka liday, dita ka sinay, dita ka saan may parabang nga kasasaad kat mapukaw. Babaan itinasinan ang relasyon ken Apo Jesus. Ken mamadya, aday ta sakit kat mahagasan. Babaan itinasinan ang relasyon ken Apo Jesus. Palakaagas kat may bulos. Babaan itinasinan ang relasyon ken Apo Jesus. Amen? Waya-waya at maibulos, babaan itinasinag ang relasyon kin Apo Isus. Bendisyon na grab-grapusanon kat maibuk-buk-buk, babaan itinasinag ang relasyon kin Apo Isus. So makita yun, amin nga kita kina-espirituan ka bendisyon na dagilangin at dadakin Kristo, kaput inawag mo ni Kristo, in mo nagiti panakamu iti Diyos, kaput itinasinag ang relasyon kin Kristo, amin nga kita iti kinalintag, amin nga kita iti kinasampung kat maibuk-buk-bukin ka, maibulbulos kin ka, babaan itinasinag ang relasyon mo kin Apo Jesus. Panakaisalakan, panakapakawan iti bason, kin panakaisabat ti amin nakasapulang mamay pahay ti gapit maibulos. Babaan ni kinasinag ang relasyon mo kin Apo Jesus. So there is no authentic Christianity without Jesus. Kasapulang ni Apo Jesus, itigyan mo. Umanda mo kakalingan ni Apo Jesus, kasapulang mga tunayan itigyan mo. Praise God. Kasapulang tayo ni Apo Jesus. Awan ti manaminan tayo kapulos, gawan ni Apo Jesus, itigyan tayo. Ito iti regalo iti Diyos kada tayo. Ngayon so iti nangis sabot iti amin na kasapulan tayo. Kat dahito iti kayat iti Diyos na ito nagurnong tayo. Dahito iti kanayon tayo nga ideklaraan. Sinalpasan ko naraminan ni Apo Isus. Gapot at ikabusol kat ay tigagal intungtunggang nga mga ganay tinagan ni Apo Isus. Sinalpasan nga naraminan ni Apo Isus na may parparangan ng itibiyag mo at tartaray iti Diablo. At ayaw pa ilang handa mga kayat nga padasan gapot na maparparigat na yung iso na babagay iti panangpadayaw mo iti Diyos. Amen? So ganun, at dating ka iti panakabalin na mangibadgat iti dagas. At dating ka iti panakabalin na mangdugtrak iti mading makarami. Kapag at dating ka ni Apo Jesus. Intag na kin ka iti panakabalin nga mga ramit iti naimbang. Nga uray pa'y kay tama kat aramit kin ka iti madi kat mabalin mo lang tamay kararan. No, minsan na mo yung naglakalang iti agaramit iti naimbang no naimbang na taramilin na kada kayo. Baka ada ka na kayo di makapadpada sa tika story. Kagapot pan paniguan na kanya karubang kat paniguan man. Kami tulusan na mga paniguan kat saan mo ka kahit na paniguan. Puno kapot ang aramidon na king kayo ni naimbag kat ang aramidon mo tinaimbag. Ibagat na kayo, naglangalang itagaramit tinaimbag. Wala aramidon na king ka tinaimbag. Ngam ti sa lutsod, kayang ka ning aramidon tinaimbag no aramidon na king kayo tidagas. Ngam iti kunay ti Diyos, no adda iti nasindan na relasyon mo kin Apo Isus. Uray pa'y kagat aramid king kayo ti madi. Mabalin mo pa'y kay kararan. Kapot ang Espiritu ti Diyos. Kaya iso ti sa ti Diyos nga nagtalinahagin ka. Kaya iso ti mangtagin ka. Iti asi.
ayat nga mabalin mo nga ayatan uray pa'y gagararamid king katimati gaputa sa anda nga amuy kararamid din sa nga ibagang kanya na iti kiniimbag iti Diyos ginalpasan na naramidan ni Apo Isus naglagi po ni Apo Isus pinakawan na kan kag pinakawan na kan iti Diyos kahit iti Diyos na amuman iti takawan kag kuna iti Diyos kuna ni Pedro kini Apo Isus mami ano mapakawan ng likapsat ko kuna ni Pedro kuna ni Apo Isus mamin pitupulo apito so kahit nga sa awan-awan patanggana nga panagpakawan mo ada kita gararamid king kayo di mali ketika naragam isuda kiti pagbagat na ito gapo tayo isuda dito iti bunga iti nasinad a relasyon mo kini Apo Isus dagito iti gunung-guna nga magungkod mo babagan iti panang amum iti Diyos o nagmayat nagtalinaat yung agagal iti sa uti Diyos gapo tayo iti nga sa uti Diyos isuda iti kanahin ng mga palintag ka na tayo isuda iti pangidanan ka na tayo isud isilaw ka mga lamang ka na tayo tapos amum tayo dagiti amin nga ramidan tayo nga may paay tiyak amen? So tataka sa lugar apay kakasapulan na gito apay nga naitad ka na tayo amin na gito kulang na di verse 4 whereby are given unto us naititi ka po nga naitad ka na tayo amin na gito kugunan whereby are given unto us exceeding great and precious promises that by this you might be a partakers of the divine nature having escaped the corruption that is in the world to us. So laita, hindi ka po. Takno mo maipasang tayo. Naitad ka na tayo, rin na santuan na kakari. Takno maipasang tayo. Iti na isang-isang na yan. Nakasasaad ni Diyos. Iti na espiritual na kasasaad ni Diyos. Takno niya. Takno malisyan tayo. Iti panakatusa na at dali dilubong. Kapo kidarap. So makasapulan ano sinat iti relasyon mo ni Diyos. Amen? Praise God. Maraglag sa akin ni Diyos. Kaputan ni Diyos. Iti Revelation chapter 3 verse 20. Na ni Apo Isus ang tuktuk-tuk igawangan ni Diyos. Saan tayo ni Apo Isus? Nagtuktuk-tukin ka. Kahit na lang katang tibuso. Pastor kami sulat. Kahit na ang talingal ni Apo Isus ito. Gamin saan mo ang apoy karamidam na awan ni Apo Isus itibyan mo. Dagiti amin na desisyon nga ramidan itibyan mo may lawan karahan may sagmang karahan nuhaan nga ni Apo Isus tingigaran din ka sumahan mo padpadasan ni Ure may salang na desisyon nga mo yung kamang kini Apo Diyos Ure kay tikapasitan nga banan di bali apanak lang mag-agmarket di bali sinsinan lang din nga tao makatutong mo masapol na ikamang mo amin kini Apo Diyos gaputan mo yung kamang kini Apo Diyos di amin nga ramidan may sagmak ka dahil di palagi kat ikaw mo kinaapo Diyos kita panuray ka kinaapo Diyos iti aming aramidan mapanagmay ka mga nasinod iti relasyon mo kin pana kat kuna na nagiti gunguna kat maibulbulos kin ka maibugbukbuk kin ka nagiti bendisyon nagkapkapo kinaapo Diyos so anya nagiti bendisyon nagkapkapo manipod langit panakay salakan na nakapakawan iti basol so nagda iti relasyon mo kinaapo Diyos amo nga napakawan iti basol mo kaputi panamati panangapunan mo dyan alpasan na naramidan ni Apo Diyos sumurot kin ka di pa nakaagas. Tandaan niyo man yung hindi naman tigil kinapisos di pa nakaagas at dami ko yung spirito tayo. Kaya pa'y parangarang hindi physical ka ba hindi ko, baka hindi pa nangakulong tayo. Dahil ka pa nakaagas ka na pa sa ngayong bukbuk, iti Diyos ka na tayo. So amin na kasakulan tayo, may paitigan, katadan ka na tayo. Kaya hindi panunod tayo, naman badbadayaw kini Apo Diyos. Hindi ka narwa tayo mapapresyahan tayo, kinaramid na Apo Diyos, hindi ka may bulbulos. Iti biro mapiyak tayo, nagiti bendisyon iti Diyos. So nagiti gunguna, panakaagas, waya-waya, bendisyon amin na kasakul mo may paitigan, nagiti gunguna. Iti pa ng ama mo, kini Apo Diyos. So ako man ka po na gusto, naan-anayin iti pa nakaamok iti Diyos. Ngayon po natin Biblia, iti pa nagagang iti sa iti Diyos. Iti pa nang amu iti Diyos that lifetime process. Hang nga mabalin nga kaputa 10 years, ulo 30 years, ka natigigi mo kapot ko naman nga naananay na adakan. Kung uri gusto, tama mo iti Diyos. Ngayon iti ko natin Diyos, kanayon mo i-renew, iti panunod mo, nagitoy nga sa iti Diyos. Tumantay nang hanggang nito kanayon mo i-renew. Tayo sunod iti pang pabilog ti pamatin. Tapno saan na niya, makuridag ti pamatin. Gamin mo na kuridag ti pamatin. Nalaka ka nga masulun, nalaka ka nagbaktaw, nalaka ka nga giba. Abang di plano ti Diyos ti Diyan bukot nag-imbag. Kat maamong iti Diyos, among mo nag-imbag, iti plano ti Diyos ti Diyan. So awanan iti siya, sino man nga dapat na babalawan. Sino man iti katao nga nagaramit ti katimati, saan mo nga dapat na babalawan. Kapot ati kari iti Diyos ti kakat nag-imbag. No among iti Diyos ti kararan, kung iti nga nagaramit ti katimati. Amen.
Praise God. So awan iti siya sino man nga makalapad iti plano iti Diyos. No, among iti sa iti Diyos. Awan iti makalapad iti plano iti Diyos kanya. Iti pag-isahadan niya ako Diyos kanya katagiba. Kunana nga iti dalan tinalindag at tumawag ka mo. Nagbalin ako nga nalindag. Kaputay nawag ko ni ako Isus nga nalindag. Ni Kristo nga nalindag. Nagtalinag kanya. Suratan nagbigdaga ko na itinalindag. Saan nga gapo kanya. Kundi gapo kini Kristo nga nagdan kanya. So katang amok nga naimbang ti pagbanagan iti masakbayan iti biyag ko. Dahil kita iti gunguna nga umunag kin ka. Kaya maibulbulos kin ka. Kaya waklo ng amin na dito. Sumalunat na sumalunat iti pamati. Kaya pa nagyaman mo kinapo Diyos para mapresyar mo kinapo Diyos. Ti gunguna mo may ka. Iti pamati ka sumalunat. Uray na tigas kasta na kita. Uray mamin ano na mabinti ka talaga ay uray mamin ano na ka. Uray mamin ano pakitaan ka kay tinasakit nita ka abay mo. Ngam kaputa dating ka ni Kristo. Tandaan nyo ito. Kaya titi Diyos ni palagit king kang manahin na ito. Kaputa na iti bagi na nakala na masaktan. Kat maawan iti pamati hang makaibtor dahil iti nga bagi. Iti lang mang ibtor dahil ito'y iti sakit nga rekritahan dahil iti nga nasagkat dahil ito'y panunod. Dahil iti pamati. Isungat Diyos inikan na tayo. Iti panunod nga mapatigkad dahil iti nga panunod babaan iti panangamon iti Diyos nga iti wagas mo umunag iti panangamon iti Diyos kat babaan iti nasinad nga relasyon iti tinapo Isus nga dahil iti nga pamati iti ikot mapatigkad tak na may puran na iti sakit nga rekritahan iti nga bagay. Diyos sakit na ramin na iti tawagin ka. Kat maibturan na iti nga panunod mo. Babaan iti panangamon iti sa iti Diyos iti plano iti Diyos kanya karpagibag. Kaya iti Diyos kat kadwanan. So, dahil iti taray gagaya nga naganahay na iti ko, biro ko iti abo, magkagarbak ko iti abo, iti unos iti panagdag ko, kat buy-buyaran iti kinasayahan iti abo. So, alam na nagbuyan iti nagtitirita ng silong iti abo. Kat magtaliklik na, tayo iti kinagda iti abo para tayo. Kat kanayan na may pagpalit na iti ayat na kada tayo. Ngayon, so, di magpagpatikir ka na tayo. Naman mangtag ka na tayo, iwaw, kinbisintak, mabalinan iti mga serbi, itinikudan na iti saan may karbal na masasahan iti biyang buhay, nagpaisuma na iti problema na sasangmo tayo, ngayon mamati at na amin na iti nga problema at masurbar, mabalan iti nasinag na relasyon ng Ginoo Isus. Isunod na nyaman iti sitwasyon mo iti biyang mapan ka Ginoo Isus. Nung may iti sakit mapan ka Ginoo Isus. Nung may iti saan may karbal na kasasahan mo kayo mapan ka Ginoo Isus. Amin na sitwasyon mo iti biyang, itirigat kinamay, itidakas kinaibag, iti sakit kinsalan at mapan ka Ginoo Isus. Kaput ada Ginoo Isus ti amin kasulta. Amen? Nagkatalig iti sa unya po Diyos. Dahil tayo iti mga agas, iti kararuha tayo. Dahil iti sa unya po Diyos, ibagat kita. Iti ka nito nga kapunan ng iti nga sa uti Diyos. Agawid ka nga daan iti dagkan ng testimony iti gamo. Kaputan ni Apo Isus, iti nangtag din kayo iti manakabalin. Takno mabalinang agragsak, apay mabalinang agragsak. Kaputa among iti Diyos. Among diya plano iti Diyos iti gamo. So iti ka nito, iti nagbalin ka nga Kristiyano, iti nawag ko ni Apo Isus, amoyo, iti muna nga imay kada kayo ang kapanunutan. Anya nga tati pagayatan iti Diyos iti biyag ko. Di jayan, kung umunag ka bagtan iti panangaamunan niya iti plano iti Diyos iti biyag mo, babalang iti panangsukimat mo iti sa uti Diyos. Babalang iti panagdunag mo, panagbasan, panagsalimag mo, kadagiti nga sa uni ako Diyos. Kaya dito yung magtanda iti pamatig at bumilag na bumilag. So ano mo liwayan ni dagdag iti sa uti Diyos. Tapos saan mo mapulit iti pamatig. Sa ating liwayan ni meditate dagiti sa uni ako Diyos. Kanayon ito yung panunutan. Dagiti sa uni ako Diyos. Tali kita yung wagas. Ganasinat iti relasyon tayo. Iti ako Diyos. Amen? As wala na iginit mo iti John chapter 8, verse 12. John chapter 8, verse 12, kung na nalito ay, Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you will have to walk in darkness because you will have the light that leads to life. So kung na ni Apo Jesus, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to life. Siya ti silaw iti lubong, dahil dati una ni Apo Isus. Nasumurot ka kanya, saan ka magnaisip nga, gamot ang maadaan ka iti lawang, ang mangitanan iti kaya, wow, mayan, kaya ko lang ulit, ano ko na kayo iti mayan, itang lawang. Amen. Praise God. No, dahil ginagawa naman, makita ng ginagawa. Saan ka ang matnag, iti awat. Saan paidanan ka, iti tayo nga labag. Praise God. So ni Apo Isus itilawag na mangtad itilawag na mangidalan itibiyag. Ngayon no, tayo nila disputan nyo nila. No saan mo nga ang mo, iti pagayatan iti Diyos tibiyag mo, magmagnakalisip na.
dayta iti pagbanagan iti tao nga uray kaya nga sumurot din ako Jesus nga awan isulat ti panakaammo iti Diyos babagan din na sila na relasyon din ako Jesus magmagna isulat ti sila so ado na iti Kristiyano magmagna iti sila kaputo sandang amo iti sa iti Diyos so una niya ako Jesus una na I am the light that leads to life. I am the light of the world. If you follow me, so that indicates a relationship with Him. If you follow me, you will have the light. Maadaan ka ilawag. Pero niya di pataudan na rin ang lawag. Amang idalan, itibiyag. Wow, dahil tama lawag, iso ti mga idalan, itibiyag. So, unang pagtalinaw na pagkita ita kalawag. Ako kahit ko pagtalinaw, hindi ita kalawag. Ako'y dalan na kahit ko pagtalinaw, hindi ita kalawag. Ako si kalang itinawag, na maglawag itibiyag ko. Si kalang itidalan. Ako sumurot at king ka nga lawag. Kahit ko ti sumurot king ka nga lawag. Gamang mo yung kadban ka na hindi ko panuwa, hindi mo kas masama. Dilawag ka para panilang na sumusunod ka niya na. Nasi ko na't ikidagdalanan lang. Nakakita kayo kaniti na kag-plus light. Nadyalikod na't sisilaw na't magmagna. Nagdati abot ijay. Kuno tambak ko mga nakutong na tambak. Sigurado mo matang gamuto sana makita. Nadalawag. Ita nadyalikod na. Ngam, nusunod ang itilawag. Kung na itibigyan, makita. Tayo sunay natin mangidaran, ibigyan. Sunay natin nagmaya. Sunay natin kayo. Nga, at dati yung pinigay ka nga lawag. So, there is no reason for you to live your life not being aware of the will of God for your life. Wala niti rason na saan mo nga kayat nga amuan iti pagayatan iti Diyos iti biyan mo. O wala niti rason na saan mo nga kayat nga amuan no anya iti naano iti Diyos iti biyan mo. Uno anya iti kayat una niya iti mamunang aramigan iti biyan mo. Kaputa una ni Ako Isus siya isilaw amang lawag, amang nagdalan iti biyan. Una niya ako, Jesus, I am the light that leads to life. Wow. Kahit mula una ni Kagbiyak, ititay tangalawag. Kahit mamatay ko rin na kayo kaya timot amin. Amen? Yes. Praise God. So, kung may isa kayo, nga tali na ititay tingalawag. At dati yung itinawag. Sa tayo yung palipaligan kung mamatititay tangalawag. At dati yung itinawag. At dati Kristo ka dati yung pwede manglawlawag ka dati yung. Ngayon, ato na kiti Kristiyan. Nagbibiyag kayo isikman. Abay nga bibiyag kayo itisip na. Hindi ito mga Kristiyano daw. Inawag naman niya, abay nga bibiyag kasi itisip na. So namati ka, abay nga bibiyag ka itisip na. Uwin kami, pasaan ka na amu. Iti pagayatan, iti Diyos, iti biyag ka. So ano, dati mga Diyo ko na, uwin na, barbaran na. So iti kaya iti Diyos. Ay, barbaran pa ilaan, gayang. Iti klaro, iti Diyos, iti biyag na nag-imbag. Nang nagsauda, barbaran na. Kasano nga, sister, kumusta nga ay wala nang pagayatan ni Diyos ako may bagat. Ay kita, agalanganin daw ay nangaysa ti pagayatan ni Diyos ti tiyaga, nga may bagat kada kayo manipod iti sa ni Diyos. Amen nga nag-iimpag kag sumusunod ka kayo. Hindi ka nito inawag yun ni Ako Jesus. So, may parangalan ni tiyag mo, amin nga nag-iimpag, babaan ni ti panakaam mo. Magunuod mo amin naging misyon ni Jidan at babaan ni ti panakaam mo. Saan mo nga magunuod no, saan mo nga mo. Amin na kaya mo gunuudan ni Diyos, gunuudan ti panakam mo. Yung nuturugang saan mo nga mo. Iso mga basa kung may respeto ti sa ti Diyos, denggan mo na lang ti sa ti Diyos, na iso lang rin ti wagas nga magunuod mo ti amin na bendisyon, nga gagap mo manipod ti sa ti Diyos. Amen? Panag-uwaras, ti waras na hamuan na kita, di hamuan na awa, di hamuan na ala, di magunan na bendisyon. So, masakul, nga, imutot ka. Si Budang iti kong galbalikas na gapungan ni po nini sa ti Diyos. Gapot ay sulit iti mangtad king kaya iti kirasirik. So kung wala ka na kayo masanyo ay kita, iti pamati yung tinumod niya, iti kayo iti Diyos. Gapot ay magpagap ka na kayo nagagapo iti sa ti Diyos, kahit mamati nga mamati kayo para iti magpagap. Gapot ay sana nagtawag ka niya, kung hindi ka nagtawag na amin iti Diyos. Kahit tayo tali mamaspasamak. Magmagnalat isinod, gapot ay sanda nga mo iti pagayatan iti Diyos. So, kas Kristiyano, siputan nyo dito eh. Kas Kristiyano, masapong na amuang ti pagayatan iti Diyos ti biyan mo. Because faith doesn't start until the will of God is known.
Saan mo ang mo? Kung saan ka namadaan, itinanangin nga mamangin saan mo ang mo, hindi pagayatan ni Diyos. Magurito, hindi pamati, hindi may sa tao, saan na ang mo, hindi pagayatan ni Diyos. So, matatan, gamutan mo, hindi pagayatan ni Diyos. Pagayatan ni Diyos na maga, sana. Pagayatan ni Diyos na may salakan na kapiday dahil yan sarak na. Pagayatan ni Diyos na masenso. Pagayatan ni Diyos na kubigsa. Pagayatan ni Diyos na madaan at isalak ni. Pagayatan ni Diyos na bumili ka. Pagayatan ni Diyos na ibag, tipagbanagan ni Diyos. Kaya ni Diyos, kung aman hindi makalakpan, hindi plano ni Diyos ligat. Pagayatan ni Diyos kung malusot ang kaya problema. Mangikabi ni Diyos iti dalan, urin ako hindi makita nga dalan. Mangikabi ni Diyos iti pamuspusan, urin ako hindi makita nga pamuspusan. So, inaydayaw ka Apo Diyos. So, nakita yung iwagas na mapanpanag na kang sila iti relasyon mo kini Apo Diyos. Amen? So, nawan, ipinasilan ang relasyon mo kini Apo Diyos. Saan nga mapatawag iti pamating ka? Kaya saan mo nga ang mo iti aramid? Kaya awan, kaya saan mo nga ang mo iti pagayatan iti Diyos iti mo, saan ka amadaan iti pamati? Kaya ilang wagas amadaan ka iti pamati, kaya babaan iti panangamong iti Diyos. Kaya ilang matuwagas takungunag iti panangamong iti Diyos, kaya babaan tinasinan ang relasyon mo kaya na Apo Isus. Kaya dito'y matan na may bukbukin ka, nagiti mo na bendisyon. So nagtataklo, sakbayan man na nga, gibos takman na matinawakan, nagiti makakapsa. Awakan na iti magunguna, na nagkapumanipon iti sa iti Diyos. Nagiti gunguna, nagkapkapu iti Diyos, pamalan iti na sila na relasyon mo kinapo Diyos, panakay sa lahat. Panakapakawan ti baso, panakagas, waya-waya, bendisyon, panakay sa bato. Ano na kasakulang mamay pahay ti Diyos. Kaya nakununin nyo dito ako na yun.